Kingston. Bagus semua. Oh, lampu pecah. Tipe E, Kalia E, rapi, bagus. Kering ya. Serep apa Rik? Serep. Bagus. Ban serep. Oke. Ban serep tak ada juga. Lelang MAS, aki tidak kuat. Terlihat agak banyak perbaikan, merapikan. Serep. Serep tak ada juga. Klaim bumper. Kering Rik. Serep. Pesan ya. Dalamnya rapi, plafon bagus, door trim, kursi driver yang rusak, sarungnya, head unit tak ada.
Serap. Waduh, dibungkus stiker. Kalian standar benar. Ada serep ya? Ada. Tipe E. Unit yang dilelang. Rapih. Serep. Serius 2018. Mulus. Mulus luar dalam. Break. Bagus. Seperti baru. Iya. Udah nggak? Carry pickup. Mulus. DFSK. Pickup mulus-mulus. Ih, truk merek Tata masih plat putih. Profit.
kering nggak? Yang ini coming soon.